Igitondo gihire, igitondo cyiza abakunzi b'Intare Official, muraho muguwe neza murakomeye, ukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda kandi mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Reka nihutishe mbazaniye amakuru yihutirwa, amakuru ya Uvira. Ubu ngubu rineti zanjye, amaso yanjye, ibitekerezo byanjye namaze kubitera Uvira. Mwabibonye yuko ndi no kuhareba, ngewe ndi kureba Uvira imbere zanjye. Uvira iri hano imbere zanjye, ariko ndashaka kugira ngo mwemere amakuru y'ukuri. Nuko amakuru muyakura kuri Clever Bemba. Hari umuvandimwe ujya ukunda kunyita, twakoranaga kuri Anda TV, bamwita Zerba. Yakundaga kumbwira ngo uraho Bembaste. Banza ari nako yarazi, babonera iyo ngiyo, banza arakomokaga muri za Nyagatare, ngo Bembaste uraho. Reka nsuhuze Zerba. Ufite izina rimeze nk'iry'abarundi, nageraga kera ngo ni umurundi. Ndaje no kugira ngo mbagezeho Uvira niyo ngiye kwibandaho. Ibitero biri muri Plaine de Ruzizi, ibyo FARDC na Wazalendo bakomeje kwigamba, M23 se igiye kwavansa. Ni kimwe hejuru se muri Haut Plateau na Moyen Plateau, no muri chaîne de montagne ya Mitumba, ndetse no muri chaîne de montagne hafi ya za muri Mwenga na za Shabunda, ho byitwaye gute? Intare za Sarambwe se zirinjira Uvira, zinjire Baraka, ziri kwinjira kuko hari Kamituga, reka nayo nyivuge Kamituga. Intare za Sarambwe zimaze kuwegereza. Bakongomani mukunda Kongo, nimufatanya n'intare za Sarambwe mu buhoye kino gihugu. Ari amabuye y'agaciro abashinwa birirwaga, ariko abashinwa bishwe na FARDC. Muze tuyexploite twebwe ubwacu nk'abakongomani. Ntagire umuntu ushaka kutubeshya no kutujijisha agaragaza yuko ngo amabuye y'agaciro ngo n'ibiki ngo bisahurwa ngo n'ibindi bihugu. Ahubwo nimuze dufatanya n'intare za Sarambwe. Ubundi ari amabanki yo Perezida Gisegeti Kirombo yamaze kudufungira, twebwe ubwacu tuyafunguze ibuye ry'agaciro koruta, casterite, or diama n'ibiki, kandi twa divansinga tugere Kinshasa. Temba bwije ukuri nuko uno munsi turi ku itariki enye. Kambwira amakuru, ari umuvandimwe wanyandikiye, nabibonye muri komenti, abarambwiye ngo Bemba ngo urarondogora. Ndarondogora nyine, none se ndavuga, ushaka kuvuga ngo ndavuga ibyo byuvuga ni akazi kawe, nawe n'uburondogozi bwawe. Ariko komenti turazikunda cyane. Mbere ya byose reka tumade twajya ku ntambara iri kubera ahangaha muri Plaine de Ruzizi. FARDC bakomeje kwigamba, bakavuga ko bamaze gufata igice cya Kamanyora, iriya Kamanyora centre ya Kamanyora. Ariya muri Kamanyora murabera bakurikira kimonima kugeza ubu amagingo yangaye. Hari intare za Sarambwe nizo zihicaye, hari M23, hari MRDP twirwaneho, hari Amadu, hari n'intare barahicaye. Avansima za M23 reka nzibabwire. Kugeza amagingo anga amakuru muri gukura muri Wazalendo, amakuru ari kuva muri FARDC, amakuru ari kuva mu gisirikare cy'u Burundi cyo cyonyine, baravuga ati ngo twakubiswe twahondaguwe. No kwa nani kwa Sendagara urabona yuko rwose ibyabo bikomeje guhinduka, bakomeze kuraswa. Noneho baje gukora igikorwa n'ubundi naje kugarukaho. Icyo gikorwa rwose sinzi ko ndavuga ngo ni igikorwa cya gitwari cyangwa ni igikorwa cya kigabo, cyo kuba bafashe imbunda ziremereye bakazitereka mu Burundi, bakarasa bari kwica abaturage ba Kongo. Ntabwo M23 iri bubyihanganire kandi yanze kubyihanganira. Muri iki gitondo M23 imaze kwegera imbere, hari amadifensi ageze na amadifensi ane amaze gufatwa, amaze gukurwamo Wazalendo, amaze gukurwamo FARDC, amaze gukurwamo FDNB, amaze gukurwamo FDLR murazizi iziri hariya izazindi z'amakarite abiri. Hari FDLR Foka, babandi biyita ngo n'abasenerd, bari abo kwa General Jeva, abo kwa General Hamada, sibyo? Bari hariya aribo bajya bakora mu operation yo kwica abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo bamaze kwegezwa imbere.
donc bari gusunikwa bari kujyanwa muri iki, muri Uvira za Sange. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo anga general de brigade Amuri Chiviri aravuga ko Wazalendo bari gukora iyo bita reprise stratégique, FARDC igakora reprise stratégique, ariko sinzi ko iyo reprise stratégique ihera Bunagana ikaba imaze kugera muri Plaine de Ruzizi, bagiye gukora reprise stratégique irakomeza ikagera Uvira. Bantu banjye, bantu bakunda intare official, bantu bakunda intare za Sarambwe, bantu bakunda Abanyamurenge, bantu bakunda abaturage ba Kivu zombi, bantu bakunda abantu bavuga ururimi rw'igiswahili, mukomeze mujye ku mavi. Bari abaturage bari Uvira barenganurwa kuko bakomeje gutabaza. Mwabibonye hariya muri, ubona ko Uburundi bwamaze kwijandika muri no dosiye, bwatangiye mbere ariko bukomeza gukubitwa, burakubitwa. Ubu ngubu reka mbahereze inkuru nyayo. Intare za Sanamwe ziri kwa divansinga, Amaduba ari kwa divansinga, ndaza wenda mbahereze iriya, ariko se ndabangiye kumena amabanga, ntabwo ndi umusirikari cyangwa ngiye kumena amabanga ya gisirikari, ngewe ndavuga nk'umunyamakuru. Plaine de Ruzizi intare za Sanamwe ziri kwa divansinga. General de brigade Amuri Chiviri we yabitangaje avuga ko bari gukora reprise stratégique. Wazalendo babonyine baje baratangaza baravuga bati twebwe M23 MRDP twirwaneho, bari kuduhondagura, bari kudukubitisha ikinyafu, bari kudukubita bimwe biri serious. Atahubwo ikintu kiriho nuko guverinoma ya Kinshasa yakagombye kureba ikintu cyo gukora. Yaje kubitangaza aravuga ati urebye muri Plaine de Ruzizi baravuga ngo Katogota, bakavuga ati ntuza hano Katogota, bakavuga Kamanyora, bakavuga Ruvungi, bakavuga za Sange, bakavuga ko hose bari kwigamba ko bahafite, ariko ya misozi iri strategique yose irimo intare za Sarambwe. Ntabwo wambwira ukuntu umuntu azaba afite umusozi, umuntu ari ajya hejuru ku mutwe bahita ngo iki ni mu gihorihori, bahita gihorihori cy'umutwe. Umuntu ari mu gihorihori cyawe akwicaye hejuru ku mutwe, urambwira ngo ibitugu, umugongo, inda, amaguru n'amaboko n'indi bikontorora. Aragukontorora kuko ashaka yagukubita inyundo mu mutwe akakwabiza. Nuwa ngo rero mama 23 hari irakontorora, iri hejuru mu misozi, utundi tukaba twidegembya hasi. Ikindi natatse kugira ngo mbahereke nuko biturukanye nuko urugamba rumeze. Nta modoka ya FARDC ikiri kuzana hino hejuru yuko imodoka zabo zamaze gutwikwa na mama 23. Ejo nabigezeho ndanabivuga, ndibuka nabivuze ndi kumwe na Macacari ko suze Macacari, kamusuze mubwire ngo nakomeze agubwe neza kuri Macacari official. Suze mwana ndake uririya za hafi yo ngiyo muri Plaine de Ruzizi, nabari abameki nabandi bagiyeyo, sibyo bose reka mbasuhuze mbabwira ati malgré bya no gufotora imisozi no kubereka, ariko icyo nzi cyo plan y'urugamba yo irahari kandi irafiswe. Urugamba rero rwa hariya ntuza hariya Uvira, uno munsi turi ku itariki enye. Mushaka ngo mbahe itariki? Nabaye itariki z'umujyi wa Goma irafatwa, mbahereza itariki z'umujyi wa Bukavu urafatwa. Iyo tariki nabahaye mbabwira Pinga bigenda gutyo, mbabwira Masisi centre bigenda gutyo, mbabwira Ngungu bigenda gutyo, mbabwira Minova bigenda gutyo. Wenda iyo avancement na za Kavumu kuko ari avancement ubona yagiye yihuta. Ubu ngubu amakuru y'ukuri nuko Uvira idafite ari iminsi yo kubarira mu myanya y'intoki, uko ubare 1 2 3 4 gutyo ndengeje aho mubaremo muri iyo minsi 1 2 3 4 nushaka unakomezaho gake, ariko muri iyo minsi niyo Uvira igomba kuba yabaye tombe. Impamvu ngiyi abarundi bahunze, FARDC yahunze, abihaye Imana bari muri Uvira bamaze kuvamo. Duhere ku bapadiri, abapastor, imiryango mpuzamahanga les humanitaires bamaze kuva muri Uvira,
abishoboye bafite agafaranga bamaze kuva muri Uvira, ya miryango y'abawazalendo b'abakamandazi babo bamaze kwikuramo, bayikura muri Uvira. Ni ukuvuga ngo Uvira banke za Uvira amafaranga bamaze kuyakuramo, bayajyana Kalemi, andi bayajyana Bujumbura. Ibyo byose ni uguhungisha, mbese ni uguhunga kuko bamaze kwitegura yuko Uvira igiye kubatombe. Ikindi tuza kugarukaho, Uvira nta modoka nzima ikirimo, ba nyirazo bazijyanye Bujumbura, izindi bazishyiraga zacaga Baraka ziri kwerekera Kalemi, ziri kwerekera Lubumbashi. Ni kimwe, buri kintu cy'agaciro bari kugikuramo, buretse inzu nizo bari gusiga, nazo iyo bagira amahirwe n'inzu baba bari kuzijyana. Wazalendo imiryango yabo babandi bitwa ko bafite akabaraga bari kwikuramo, bivugitse ngo nabo biteguye isaha ku isaha, umunota ku munota, ko Uvira igomba kubatombe n'intare za Sarambwe zikayifata n'amadobo. Uhereye muri Plaine de Ruzizi wabonye ko Kiviri arabihakana, ariko yakomeje gukuramo Wazalendo, babwira ati mwebwe muzamuke muri Haut Plateau, muzamuke muri Moyen Plateau, mujye muri hejuru muri Chaîne de Montagne de Mitumba, aho ngaho nimumara kuhagera murarwana n'abariya. Premièrement hari force za M23 zaturutse Mwenga, ziraza zaje zishwitagura baba Burundi bari ahantu bita kuri Point Zero, zirabakubita zirabashwanyaguza, imirambo yabo barazihata, ndetse bibagirwa no kuko bafite na za kajorite. Cyo ni kimwe. Ikindi hariya intare za Sarambwe zifite ikintu bita sentire imeze nka U, ntabwo imeze nka O, kubera ko agace urareba. Reka manze wenda nabahereza urugero rw'iriya Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi buriya ni ahantu hagoye kugira ngo uharwanire, ariko ni n'ahantu heza kugira ngo uharwanire. Impamvu iriya ntambara isa naho igorana nuko M23 ifite aduyi uri hakurya mu Burundi. Urareba ari kurasa ari mu Burundi, akarasa mu mbavu, ariko hejuru muri montagne, mu misozi yo hejuru, kuko ari kurasira hejuru ari kurasira hirya ya Ruzizi, ya Rivière Ruzizi, ni hari kurasira akarasa mu mbavu z'intare za Sarambwe. Ariko hejuru muri iyo misozi za Ngomo n'ahandi, iyo misozi irimo 23 anaribo bashaka buno mukongo, bashaka ba pirona. Impamvu bari abajama bo mu Burundi bari guhiga imbunda ziremereza M23 bashaka kugira ngo bazitwike. M23 yamaze gutwika imbunda zabo zigera mu 9, imbunda ziremereza Katyusha, amaze kuzitwika n'imodoka. Nukuvuga ngo Plaine de Ruzizi ifite plus de 85 km. 85 km ahantu mu kibaya ni ahantu hanini, ariko uvuye za Kamanyora, nukuvuga ngo stadi kugira ngo uve Kamanyora ukomeze ugere Uvira, igice M23 imaze gufata muri iyo 85 km ifitemo nka 40 km 45, indi 40 km ni iri kwa avansamo. Ukuvuga ko 40 km ku ntare za Sarambwe igenda ikubura, ikora operation heha, ni ibintu bitagoranye cyane. Noneho hejuru muri Haut Plateau, muri Moyen Plateau, intare za Sarambwe ziturutse Minembwe hejuru ya Baraka, zikaza zikazunguruka, ku buryo nababwiye ko zirinjira muri Uvira zitera intosho, zishaka zareka no kurasa, zikaza zitera intosho cyangwa zitera ibibuye, zifata ikibuye zihurutura, bagwa bavamo. Sadine agace basiganye nako kerekera mu Burundi. Mu Burundi rero naho hashobora kuza guhura na atake ikomeye, kuko ntabwo M23 iremera kuraswa n'igisirikare cyo mu kindi gihugu bari kurasa mu gihugu cyabo. Nanjye ntabwo nabyemera, nabivuzeho cyane. Uburundi bushobora guhura n'akaga n'akandare batazi ngo ni akaga kameze ute,
batazi ngo byitwaye gute, ni akaga gateye gute. Ariko akaga baza guhura nako ni bya bindi bya Neva Sendagara, Generali Neva aza guhura nako mu bintu byatiteguye, hejuru y'uko hari plan yo kuvuga ati hari ibintu bimwe ijya nshimira u Rwanda rugira ubwirinzi. Buriya ntabwo wapfa gushipota kuvuga ngo ugiye gutera ibuye mu Rwanda. Nabibonaga nibuka Wazalendo na FARDC bari hano mu mujyi wa Goma, hari abazaga kwiyahura, akaza agafata ka SMG Kakachinikove cyangwa kaka karaseti, akaza akinjira ku mupaka ngo mimi ndapiga Rwanda hejuru ya bangi, alishavuta bangi, alishakunywa rumogi, yahagera bamukubitaga bakamujanjagura. Ibyo n'ubwirinzi. Ejo bundi mwarabibonye, nanakavuzeho hari utubunda twitwa -1 irakubitira shwanyaguza, zafashe mogo mari abantu 12 bari kwiruka kuri FARDC bageze mu 150, batera -1 bahata imbunda ziremereye. Nuko u Rwanda rwo rwaragiye rurabishakisha ibyo gusama, ariko Burundi ahubwo buri gushotoramo 23 kugira ngo yinjire mu Burundi. Abo kwa Sendagara mushaka iki? M23 irabarasa, yabwiza ukuri irabarasa, narindi ifite imisozi yose. Ubu nguma 23 ifite control yo kuba yarasa radari ziri hariya, ziri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikoresheje iri muri Moye Plateau yazirasa. Na control y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura navuga ko ishaka yazinya, kuko bafite radari z'Ababirigi. Iby'Ababirigi ni ibintu byo muri antikite bya bindi. Urareba igihugu kitagira indege ntabwo cyagira radari yo gukontrola. Nuko ngo barakontrola siki, kuko nta ndege Burundi nta ndege bugira. Umuntu uzajya kubona ko akundi mubona ngo Rwandeya, mukabona ngo Air Burundi, sha muzambwira ati ngo Bemba ngo waratubeshye. Ikintu wenda cyo navuga Uburundi bufite ni amakamyo yikorera essence, nayo ari ubucuruzi bukorwa n'umugore wa Ndayishimiye, n'umuhungu wa Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda witwa Jean-Luc Habyarimana. Nibo bagira izo kamyo. Ubwo hari undi munyarwanda wari uriyo wakoraga iyo commerce, baza kumufunga. Urabizi muri cyagiye c'est-à-dire bafite helicopter 3, igisirikare kigira helicopter 3 cy'igihugu. Nukuvuga ngo Neva kugira ngo ajye muri Amerika yateze indege, cyangwa bamuhaye lift ajya atira abapresidenti, mwanije indege nkajya ahantu. Ariko perezida wo gutira indege mu gihe abahanzi ba Diamond bagira amajeti prive, ariko perezida w'igihugu indege ye Air Burundi yamaze kuzamuka, yatonzeho urubobi. Nabwirinzi rero agira. Ariko rero reka mabwira akantu kamwe, buriya Uburundi bwashoboraga kuba bwarwana, kuko burya Abarundi n'Abanyarwanda navuga ko benda guhura, barahuye, bavuga bose Umurundi n'Umunyarwanda yavuze nta interpreter ubamo, nta interpreter uza kubamo hagati yabo. Umurundi n'ubwo ngo akazoza kacu ngo mugabo, n'undi nawe akavuga ibye, ariko barahuza na interpreter ubamo. Bivugitse ngo no ku rugamba burya Umurundi ashobora kurwana, nkuko Umunyarwanda ku isi yose ararwana, ararasa n'umurashi. Nta n'ahantu Umunyarwanda yigeze atsindwa urugamba, sibyo? Kereka undi amaze kwijandika mu bugoryi, amaze kwijandika mu bwicanyi, uwo nguwo aragenda agatsindwa. Ariko mu gihe Uburundi bukiri muri buriya bugoryi bwo kurasa kuri M23, reka mbahe amakuru y'uko byabagendekeye. Igisirikare cy'u Burundi bakubitiwe ahantu henshi, muri buko operation zari Bweremana no bita za Kashingamutwe, no ku musozi bita ku musozi wa Ndumbu, baraharasiwe. Bamwe bakajya babasanga imyumbati yarabameze, baratobotse imyumbati iri kubazamukamo. Ibyo byose kwari ukuraswa. Muri buka Abarundi baguye Ngungu, haguye Abarundi benshi. Rubaya baguye Abarundi benshi.
hariya za Bihambwe baraharasiwe, Karuba bagiye baraswa bagiye kwiba ingurube. Ntabwo ari ukuvuga ngo ruriya rugamba barimo hariya muri Plaine de Ruzizi n'urwo bashobora gutsinda, mu gihe hariya hejuru muri Minembwe bagiye baraswa, bagiye muri operation z'ubujura. Moi je vous dis la vérité, ibyo mbabwira ni ukuri, umurundi yikozeho. Ariko uciye hejuru muri ho plateau na moye plateau, ukaza uvuye muri Mwenga kuri ya muhanda uza guhuza Walungu werekera Shabunda, donc abantu bahazi uciye hariya ku essence, uvuye hariya Bukavu gatera ku essence ukazamuka, murabizi ko ari umuhanda, imihanda igeze nko muri 2, ukubise ugiye za Kamanyora n'uzamutse ukajya ariwo ukomeze za Shabunda, ariko uciye muri Walungu Mwenga uzamuka umuhanda wa Mwenga ukazaza guhinguka hejuru yo za Poezero ya muri chaîne de montagne ya Itombo, muri Itombo, muri groupement Itombo. Hariya n'ahantu abarundi bariri ikintu bita isasu. Iyo plateau iri hejuru ni muri moye plateau ikomeje irimo ibikuyu, hose hapanzemo defense zigera muri 40 zirimo 23 na twirwaneho. Abarundi bari bahari, ibyo bakorewe barabizi. C'est-à-dire noneho wazamuka hejuru kwerekera, urabona Minembwe iri muri territoire, yari iri muri territoire ya Fizi, nuko umuntu yamaze kuba territoire ya Minembwe biturutse na organisation za Alliance Fleuve Congo. Ukaza ukagera hejuru ya za Baraka, aho hose hapanze intare za Sarambwe n'amadubu. C'est-à-dire ubwato bushobora guca muri Tanganyika budaciye kuri muhanda ushobora guhuza Fizi, Baraka, Uvira, ari ukomeza werekera Kalemi muri province ya Tanganyika. Hariya nta modoka yahaca mu gihe 23 na twirwano babishatse. Murabizi ko Tanganyika ifite largeur ngufi, nta bwato bwacamo buri mu ruhande rwa Kongo. 23 na twirwano babuhanura kereka bugiye gucamo mu ruhande rwa Tanzania, kubera ko Tanzania yahita ibarega ati bavogeye ubusugire bw'igihugu cyacu. Wenda babyumvikana, ariko mu gihe ari aduye ushobora kugenda amenasa cyangwa akora n'ibindi bikorwa bibi, ubwo bwato babutwika. Ziriya Wazalendo, ziriya FDLR, izo zo muri za Seneri dawo kwa Jeva no kwa Bahamada, barabo kwa Yakutumba, Bangoma Nzito, na bariya bo kwa Bafyeka na ba Mike bafoka Mike, inzira yabo baracahe. Inzira yabo nukwambuka bakajya Burundi. Ariko noneho ikintu cyo nakubwira, Uburundi ni butitwara neza kano kanya, mbivuga nge nka Clever Bem, hashobora kuba intambara y'akarere. Iyo ntambara y'akarere Uburundi burashaka gusotora burasa za Rugarama hariya mu Rwanda, kuko barahatunga imbunda. U Rwanda ntabwo rurebera, rurabavisha imyuna. M23 nayo ibavisha imyuna. C'est-à-dire ntuzajya kuva iyo Washington aze gusanga Bujumbura amaze kuba tombe, kuko n'ubundi kibuga cy'indege kiri gukoreshwa na ziriya drone. Ejo bundi bari muribuka ko 23 yarashe drone za CH4 CH4 ebyiri, baravuga ati reka dukoreshe kamikazi. Kamikazi zaje, nubwo nazo kamikazi zenda murazizi ni drone zikoreshwa, ziba zimeze nka rocket, ziba zimeze nka komporo, yo iratera igashya. Barazizana zigeze nko muri 9 zose zaguye hari hafi ya Plaine de Ruzizi, ntacyo zigeze zikoraho twavuga ngo zageze ku objectif runaka. Zose zagurukiraga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu gihe rero ikibuga cy'indege cya Bujumbura kikomeje gukoreshwa nk'imwe mu byifashishwa na guverinoma Kinshasa kugira ngo bahungabanye umutekano w'abaturage b'abasivili. Ahantu tuye dukunda kuvuga ngo les milliers densément peuplés, hari abaturage benshi cyangwa hatuwe. Ntabwo 23 ibyihanganira, ahubwo donc iraneutraliza, iranduranye n'imizi. Icyo nababwira cyo, uno munsi turi ku itariki 4, bizagera ku itariki 10 solution yamaze kuboneka, igisubizo cyamaze kuboneka. Abaturage birirwaga barira bo muri Uvira, byagenze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, amarira yabo
intare za Sarambwe zarayumvishe ndetse n'Imana yarabumvishe, igihe cyo guceceka kirageze. No muri Bibiliya bajya babivuga ngo hari umwanya wo kurira, umwanya wo guseka, umwanya wo kurya, umwanya wo kwicwa n'inzara, umwanya wo kugira inyota, umwanya wo kunywa byeri, muri Bibiliya byanditswe. Naho rero umwanya wabo wo guseka abaturage bari muri Uvira, mugiye kongera namwe mubone umutekano nk'uwo abandi bakongomani babona. Byumva, bagiye kugira bawubone nk'uko abandi baturage b'ahandi mu bindi bice byabaye libere nabo babona umutekano. Bakunzi b'Intare Official rero, inkuba toke mwabonaga ikintu cyo bita ngo ni imirabyo, ariko mugiye kubona inkuba zigiye guturikira hariya muri Uvira. Ntabyemera, inkuba zigiye gukubita, inkuba zigiye gukubita. Uriya generale Amuri Kiviri yamaze kwihungira, ndetse na staff yiwe yose nayo ubu ngubu ntabwo imeze neza. Nababwira cyo kimwe, mube ku Ntare Official, mukore subscribe, share, ibiganiro byacu bibagereho, tera inkunga Intare Official kugira ngo tuhagere. Ariko twebwe twigira ku twebwe tuba turi ndani hahandi kuri front line cyangwa kuri ligne de front, imirongo y'urugamba. Ntabwo tujya gufotora imisozi ngo tujya gufotora umusozi ngo tubereke ngo byagenze gutya na gutya, ahubwo tuba turi kubabwira ati ngibi live, sibyo? Ngewe ndababwira ati ngo Bemba nahagurutse rwose, bababyeyi bari mu bihugu bigiye bitandukanye, mufate iry'uburyo kuko nzaba ngiye, iyo binaniranye dukora n'ibindi. Imana ibahe umugisha, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ciao ciao.